High school basketball tournament final team panite Halloween tumeka achak lo jok team chu an coach sin nasa takina fuya an thiam puipa Mason horse a che thatan mi puizinga chuan thil khurum rum kara tuwe moding a han huwa a thian ten lo awin angai sak zui lem lo una top trep to an chakna tur Mason chuan ball sotin a ma chuan mishing kang chevek to haron dinga ball chu tilut ma se a thiante loma an aulain anin thlakna pindana Mason lavin atlan lut zui alokara a filda chu la chuakin min kalsan ro ti pa chuan a chuke veka a thiante an ron lut engkima top vek to angain Mason chu hain bol sar sara chuta mei khu a mule tlat mai ahma taka chuan mishing kang vek to kha arunin lan lea aka azinin Mason horse chu a thiante mulai reng chuan a kang hlum ta ni tharup liam hnu chuan Chrisin apate te inchunga milem lo ziak mela ain kol tu ber hapa bora lawangin e khuwa hian azir na chun zom turin HAMRIK don ani akazen relan breakfast aron ken saka reivak lova a school luna tur Wellington High an wathleng an lu nu chuan Mason alokar kha Chrisin a changa kon an tum chuan Mason a team dinan hei hi himang theilawang tina khar sak mia a thian pain mi thi te zana chang he school hian an thereng reng lo alo ti vea dina bial nu Grace ron lang vatin kan school hi a upatwa mi thi tam tak lokarani vek to lom tin relan akazen nen halloween mel shia tira dinan Chris ngei om tak taka a chongkhum renga wangin akapa adausia anzir tir tu Mr. Craven ron langin bana shemin niang hatia elin lo soifel sakan tum chuan ani po detention a ve turin hati pha an kalsan nu chuan Chrisin halokara honga tharup liam ta Mason thil chut ke kha angayang thapin halo lom reng lokara tang chuan la chuakin ha honga achunga luru ro lema siam a hamna tur dot lorwang mei chu halom Chris chuan makati mema hamatum lai takin bel aron rizui kaya detention class Mr. Cravenan anei puya Chris ron lutin a thil mu chuaka a beka tangin haron ta chuak lol an sarpe pa chuan alokara a mu thua soya Mr. Cravenan uluk takainin manlai musical instrument hawang ve WHlSTLE mo kazu aniang antivela asira thilin ziak chu chiarin Gracein internet atanga answers chuan mithito kaukir lena tina haloni answer chuan enga wakma angai lova an bandona Chrisin lakan tum chuan haphal lova school lokara tanga hilak thui soikha school property ani hi ati tlata an chuasan pona anin mukhoma an homework Grace teina zana ti hotumin an soitlanga hetilai hian Mr. Cravenan Chrisi lokarami kha uluk taka inin internet a search kuala amana lo to ngang mai manlai WHlSTLE chu a ham china kongkhar dar thalang hakhi thot ona relan hale khabu thai ngil a hre chuaka atlan let wat Mr. Cravenan class alo chua san chia rel chu lutin lekhabu lak nu chuan laptop avain dek deka WHlSTLE man kha muin alata dai mai ona an khuwa pastor tangtir noa an Chris salo bebuaya damdoi rui thai chi pek alatum zui relan kalsan ro anti chuan motora noa chuan anor beta chemte phorin pui katum mayani hatia akalsan tani zana Mr. Cravenan burkha honga WHlSTLE halom to lo wangin azong nasa hle classroom chu achhuasana hallway a mi pakhat kun ngoi awa hmuwa abiak mol pon halo chang reng lo
school tifai tu anunga lawom rengin Craven ha phuzoka an hoilet chuan ha thil mu kha alo bo to ni class a let lein mi pakhat lukol vek hian ataksa zen tlangin a chu patham song veka ami muang chia chuan Craven chu changin a thi chiang hle heti lai hian Grace teina homework ti turin Chris le Rel han va thleng chia Rel an lim ti thei takin WHlSTLE kha ha phora an chung te thi to ming lamin kauki ran chak thu han soi nak chuti lai chuan Grace naw timian alo thlir renga awin aruma kalmal turin a hril Grace in WHlSTLE chu ain renga Chris ho atum lai chuan a han ta thut mai rikiu ringlutuk chuain bengan hup thapa eng thil ma chu ha thleng zui lem lo Chris chuan chuan Elin ron zuin atu zana Harvest Festival an mana tura soma milo texro relan ka number nei tin relan heli dam doi haron pezawa Elin akal san chuan Chrisin akazen nena Eli hian a meichiat pui hangai zong thinem ni hatia relan heng ma chiat lo thuina chang an ho nu chuan Chris le Eli message in anin bechar chara tukvera anda chuanak chuan thingkung zara tue moding hawa mua Chrisin harap kher mai rel ron lutin anen tirve chuan halo bole deya Chrisin Eli ne anin biak nakha ain tirani Grace in Asian WHlSTLE chanchin kha zir chiangin anot thazela ahning lama zoite a ron ko tu a hretlat pul chu chuasanin anaw timi ani ring dewa an ko vel ma se halo chan lo wangin a hlau thong than hle tuemo hian a mai ron khoin an le hoi chuan hanaw lo ding renga anuin in chunga lut tura ati thu a ron shilani atuka Chris le Rel school an vathen chuan halo de chiapa hola Mr. Craven asun na hun lo mangin stage 4 chuap cancer halo ve reng thu han shila Elin a ma loka thu udi haum dan chu adik lo ti a shekar mai rideu nokin aring in her vek chuan haron hoileta a melang chia pu chuan a ming lamin Eli a har chuak zok Eli laulutuk chu ha tholop plopa WHlSTLE kha Grace in Chris alo pelet ve chia Chrisin mai sona chungte pek le ta du thu sain Elin ka va shua yang che alo tiwat suna hunan manzo vele han chuak du ngala an va thlen chuan Chrisin kongka akika alo in kal reng lo an pahni chuan an lut du na reivak lova mai sona pi IV in chunga tanga ron chukin manlai thil ramshan shana tanga ala khom te chu ha mutira Chrisin hei hi I collection a chuan hatelem mai sona lokara ka muni tin Asian WHlSTLE kha aron lek chuaka IV in I muni lo aron zong muzok cheni ka tupa le kei min ron zon huang khan hatia Chrisin mithito kokir lena ti engzia kasin enge omzia halo tile IV chuan mithito nilavin I thina tur kauna ti zokani kumsom ko in thidon la kumsom ko itlin huna he thil hi haron langang kumsom thuma I thi don chuan chutiang zelin ma se hei tuna aron zong mu cheni hi ikol turani tin apelet maka Chrisin thila du lo taila engtin nge ka tiang tina zot lea Ivin he khovela hilo pian vela wanga yani mai atti mia an chuan nu chuan Elinen ha thil soi kha an ring hel dewa ma se thil mak tak an lo mu ve to wangin mai sona thi dan kha chui chian an duwa Elin ka na thona dam do ina record san da vek kan va endonia tin han tan chuak ngal an va then nu chuan file an hai zunga a thalak chiang taka langin dental records vel han en lai chuan doctor pakhat taron luta an bi ruwat Chrisin mai sona dental records an en nak chuan kumsomli pariat bor velangin han lo ziaka ma se mai son kha athin kumsom pasari chia alani boxi IV thil soi kha ngai tuale tin an zia dan hian mai son kumsomli pariat upa gas leak wanga thi han tia
a thi hun main a thi na tur chuan a ron pan ani hi Mr. Craven ko kha kum som vel tal chu ladam thai ani whistle wang khan han thi pha Grace HAMRIK kan shevek boxi tin doctor ron mu main han tlan chuak harvest fesa Grace in noa hne na tangin wheat alo leya relan haum fal lai chu remchang alain Grace athiamang tokin han chai vela ma se Grace in mifel takini ti ka shia ke ya tha hi ila tong nge yang tin habianga fop zawa abial pan haron ko zui Chris le li han ron theng ve chia noa khan Chris rui hlo pe ka lo tum le Eli nakapa aron pet sia anaif kha aron porlein Chrisin halak saka atnar azai kaksak Grace meisa lutin din le achian pan han lo zong kwala Gracein pitar vun chuar vek to atok thuta mangang takin hatlan chengal Kristen rel an lo mua khonge midang anom kanzon mu watangai tin meisa an lu thu halo shila relan ate di biar man chu pomin Grace ta turani hi atia meisa chuan hanin zui lut ve ta ni Grace in mangang takin di na khola pitarina zui thu shilin abial pala chuan kan lau turin alom meisi an siam tin halo la thutak vaklo chuta meis chunga pitar kha halo ding rana Grace lampan chuan vak thain ahma tak aron ding ta Grace in swadurin pitar chu alua tak ahlap chora pitar tluk rual chuan ani po atlu vengal alua hliam tuarin haron har chuaka ahma pitar mureng chu taksain herkoi rap thlak zek thian aron tho chuak vea anin le ta Grace che thom di nan halo shia atlan phei wat Grace chu meisa awak luta Peter Khan ronzui zelin meislai taka hawa chuak hlol a thian te hriat theinan bel pori katuma ma se Peter kha aledling zonga ronin khain Grace chu natakina fopa Grace vun haron chuar ngal vek bel kha apodri shama reivak lawa din ron thlengin abial lu chu alo boral toni hemi nu hian din hena an thil hria zong Chris le Elin an shil veka Grace kha atar nuwa thiturania ma se ha huisil ham wang khan a thina chuan a hun main haron zong muni keini pon hari kan sheveka min ron la zong ve don han tia din le relan oi har han ti kher mai dinan Grace ani thailo Peter amanga in thuamani kha aron ho hun ka ngak don tin hakal san Christe inan thlen nu chuan rel rilruna takin pona thua Elinen ruma anti ti mela Chrisin apa boral dan rap khlak takashil ka odia min boy puya tumna lama kongron crossin motorin hasuhlum tani atia whistle chungchang soichun zomin thina an pumpel thei anin beisaya atuka IV vahmu le ngei hantum ona thu rel khan Christe thil soi huluk takin angai tua athi dan tur amit thain ha mu ve tranta atuka IV kha hanwa muwa anatna hazuala wangin khuma halo en kolmeka Christe chuan thina pumpel theidan an zot chau takhian IVin thil theiani lo ma se ati dan kong pakhat chiaom in thina chu midang hnena an nun na lain in thisen mangin in hlan chhong theiani atia Chrisin athina dar thalanga muthuta reivak lova IV habora zui relan ka thiai chuan midang tha chu ka poisa reng lo atia achua san hetila hian pindana dinan Harvest Festival a thil thlengkha new salawena arung kong khara tang chuan kut aron lang thut achung te thom hriain han lu arem tilawa chuta nunglam tang hian tuemo hian ron pot thutin din hi car accident a thiturania
a pindan chunga chuan motora chuang angaumin a accident tani a keru thiakin a taksa a thler nuaya anu le pain a faparuang han ron mu chuan an rap kher mai Chris le Lite in an thlen chuan aruma rel halawom tolawa pistol nen nuwa kha tha tumin hawapan ma se halo chu sak thuta pistolan me chuan hapuak thei reng lo relan isha thiam lawang hetiang hian ka thidon hleinem atia noa chu avothal top athina muntur amua khana shuaya phuar betin rel chuan ama kut azai thia noa hena athina chu lan chhon atumani Christe hanron thleng hlola hetiang turani lo kongdang awmang an lo tilom lom relan akut tala leta noa chuan pathian hena lom thu ha soimol mol reivak lova relan athina turin aron pan thom a shezuya abana aron manta thut mai Chris le Elin lo potin thir her somna a mu khana ei chana abana tangin thisena chik chuak na sa hle noa lo thi dangin Chris te chuan an pot ne ngang lova an mulai chuan rela taksa hasom vekani Elin thi nei na pumpel theidan hangai tua chuaka pona a motora damdoi halo phur chewani Chris nena ilungphu ka ti to panga reilote I thi nuwa damdoi mangvekin ka kai thole don cheni hun reilote chung I thi chuan I pumpel theiang atia pindan pakhata lutin bat tapa tuile vur handa khata Chris chu chirvin hanim pilzui athi nu chuan Elin ala chuak wata ti damle tumin ha pheboi ngal char noa kha haron har chuaka Chris le Eli tha nge yatum Eli po athi nei aron pan ve tana Chris a har theilo chuta noa khan haron lakap zuya Chrisin Eli ne nanin ton dan zong she chuakin aw she voya englam chu panin haron har chuak zok akianga chuan Eli khur chorin athi nai na lo fan ve me ka noa aron lut nangni mi bol hlo ho hi pathian in thivek turin hadu cheuni ati khura aka hiam Eli thisen haluang pheizui noa chuan halo khoin Eli khur are ngala athina tur chu noa hena hlanani reilote an noa chuan athina awangmua ka popin hamana tur zela ale top nu chuan athina chuan athat ve tani thathum liam nu chuan Chrisin na samtanin Elinen in ngai zong het an lo ni toa Christian athina tur chu la muzeu ma se ati boi ngai lo wangin ngaya nei to zirlai tharin alokara whistle kha akmu velea assembly a mithara thu soi tura hanti chuan keng chuakin zirlai zong ma whistle chu ala ham zui